scammer ke? No, I cakap ni bukan scammer. I tahu ini betul punya orang. I kena cari better management lah. Mesti ada orang yang akan tolong I ni. Maksudnya dia uruskan from A to Z. Tapi I tak nak jadi lab rat. So I bagi orang lain buat dulu. Still tak yakin until I punya kawan dealer juga sudah beli 2 rumah tapi belum siap. Kita tahu the risk tapi we know we have to try minimize the risk because kita kena ada something support lah kan. So kita kata okay lah, we just believe lah. Bila kita kata nak buat co-living, lepas tu sembang-sembang dengan yang sebelum nanti setiap bilik macam ni. So I kata apa yang you deliver ni memang within my expectation lah. Cuma I tak sangka cepat siap. I tak payah fikir, I tak payah buat comparison harga, nak kena pergi from one hardware to another hardware. Sebab rumah yang duduk sekarang ni memang we build from scratch lah. Tak ada loan bank semua. So kita tahu kita nak minimize the cost. Pasir pun I pergi, I dengan Mas pergi compare sendiri. From my genuine punya opinion, I rasa trusted, efficient. I puas hati lah. Satisfy. Okay, boleh. Okay.